Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kāihe I Wahaina e Te Tote me ngā Pūngorungoru. There are two kupu hou. The first is tārutu. It means to stumble. Kia tūpato I te pakiaka, kei tārutu koe. Be careful of the root, or you may stumble. Our second kupu is nuka, and it means ploy or plot. Me whakarite e tāua tētahi nuka. Let's devise a ploy. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou and the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kāihe I Wahaina e te Tote me ngā Pūngorungoru, nā Aesop. I hautu ria e tētahi tāne, tāna kāihe ki tātahi, ā ka hokona I reira, tētahi pīkau tote, ka waihape atu ai ki te kāinga. I te whakawhitinga I tētahi awa, ka tārutu te kāihe, ka taka iho. Ka roa ia e raruraru ana, I mua I tāna tū anō. Nā wai, ka rewa katoa te tote, ka mutu, ka hari katoa ia I te ngaromanga o tōna wahanga. I tētahi haerenga anō I muri tata mai, ka wahaina te kāihe e ngā Pūngorungoru, ā, ka mate ki te whakawiti anō I te awa ōrite. I tana tautau I ngā ahi o maharatanga, ka maumahara ki tōna māngari o mua, ā, ka whaitikanga tāna tārutu. E oti, ka ohorere katoa ia I te korenga o tōna pīkauranga e ngaro atu. Engari ia, I te taumaha kē atu I tērā o mua. Ko te kiko o te kōrero. Me ua, ka taurua te putanga ihu I te nuka ōrite. The Ass Laden with Salt and Sponges by Aesop. A man drove his ass to the seaside, and having purchased there a load of salt, proceeded on his way home. In crossing a stream, the ass stumbled and fell. It was some time before he regained his feet, and by that time the salt had all melted away, and he was delighted to find that he had lost his burden. A little while after that, the ass, when laden with sponges, had occasion to cross the same stream. Remembering his former good luck, he stumbled this time on purpose, and was surprised to find that his load, so far from disappearing, became many times heavier than before. The moral being, the same ploy does not often succeed twice. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei a kua nei e hoa mā.